Kidamtang Paipai ni Pai Kithom Arni Pen Pardun Ron Karbing Long Pen West Karbing Long District along Assam Legislative Assembly Deputy Speaker and Parta MLA Numol Momin upon amephi kekai Langlete Langathai Matsi Ave. Lason thot si Kidamtang Paipai ni Pai Troxiani Langhin APHLC Racharya Song Tum Chipatir Piponsi Jaipong ahithi long MLA Numol Momin amephi kekai pon. Bangso sai kideng ponang koke kidamtangani Dr. Numol Momin Phirangkia thengno lamthi ke Jaipong hut article 244A hempre kaputhak kangnek choi mate karbiara kar I kipati kugdun ajoksi pinile thotame mephi kai ponang kokopusi ning Jaipong. Karbiang lo kar I nai aputhak si Dr. Numol Momin abangke nang kakhinde dun abangke ningduk piglo. Lasinon karbiang lo rara bangke Momin amohoranta langtung te det anlo. Laso joksi non nilitu mabangke Momin upon ni ke plong iglopusi ning Jaipong. Ekoi Dr. Numol Momin nok mo uddesho kori moi aji ei media homukhote kobolesu. Dr. Numol Momin তুমি নিজে কি ভাবিছা তুমি ডক্টরেট লাভ কৰিছা ভাই তুমি কি শিক্ষাৰ বেছ লৈ পেলাই তুমি ডক্টরেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছা যিটো নেকি তুমি 244A যদি ক্ৰিয়েটেড হয় তেনেহলে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কি এটা লাভান হ'ব সেইটো কথা যদি তুমি নাজানা তেনেহলে তুমি তোমাৰ ডক্টরেট মূল্য কত থাকিল এনেকে হয় তেনেহলে আমি বুজিবলৈ লৈছো তুমি কিয়ানে ভাৰত সংবিধানটোকে নাজানা তুমি কাৰ্বি আংলঙৰ হপৈখে মাত মাতিব লাগিছিল যিটো নেকি তুমি এসেম্বলিত গৈ তুমি ডিপুটি স্পিকারও আহন লাভ করিব পারিছা sini tum daso amephi kainang kong mapate alangli Dr. Numol Momin alangli hemprek Karbi Anglong nang nelo pusinang pu loss lo pusinang pu la sini tum bai condemn lo Langhin APHLC aro penta pinini tum women wing youth wing parent budi sisi parent budi pen celangsi alangli lason kaning je ke lada Karbi Anglong pen ke chak nang ni la somuni than ke khoba angtan West Bengal si padam ni Dakar biang long ben plung ni Langhin pen sarpang ring dikathar Karbing long lai